أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದರೋದೇ ಅಖ್ಲಾಗುಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಯಕುಗ ಮಿಯದು ಮಿ ಬದ್ದಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಳಗೊಂಡು ಅದೇ ಮಿಯದು ಅಳವನು ವಾಕದ ಕಾಲ ಬೇಣು ಮಣಿ ಬಲಿಮಿಹಾಯ ಜಿಯಾರ ಕುರುಮುಗೆ ಅದಬ್ತ ಅದೇ ಬಲಿಮಿಹಾಯ ಜಿಯಾರ ಕುರುಮುಗೆ ಅದಬ್ತಕ ದಿವ್ಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಬಲಿಮಿಹಾಯ ಜಿಯಾರ ಕುರುಮುಗೆ ಹುರಿ ಮತಿವೆರಿಕಮ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂ ಫುರ್ತಮ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲದೆಂ ಬೇಣುವೆ. ಅಬು ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ರಿವಾವಿಗೆಂಬ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫೊಳೆಗ ಕೀತ್ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕೊರಬ್ಬಾಫಾ ಮಿವನಿ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ಲ ಯಕೂಲು ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹು ವಹೀ ಕೊರಬ್ಬಾಣೆ ಯಬ್ನ ಆದಮ್ ಎ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯಾಯೆ ಮರಿಲ್ತು ಫಲಂ ತಉದುನಿ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಲಿವೆ ಬೊಡಿಗೆಂ ವೀಮೆ එහෙන්නමවෙස් තිබා තිමන් අල්ලාහ ziyaරත නුකරමුවේ. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. එහිඳු අලා දන්නවානේ ආදම්ගේ දරියා දන්නවානේ ඒ අල්ලාහ තිමන්ගේ වෙරි රබ්බේ කිහිනෙන් හෙయ్యේ තිමන්න ඉවරස් කලාංගේ ziyaරක් කුරානි ඉවරස් කලාංගේ ආලම් තකුගේ වෙරි අල්ලාහ. إذا الله سبحانه وتعالى وحيك رباني قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. إذا الله وحيك رباني تباير نينجيه ميوني ميهكو بلتمتيغا بليوه وكان ميهكو بليوه وكان تباير نغنن هي ميهك تبا زيارة نكرمن هي. أما علمت أنك لو عدته تبا إيني زيارة كريكا مغاوانما لوجدتني عنده إيني غاتون تبايا تمن الله بدلوانا. أدي مي حديث بسولون ألغون منا بار إلا كمكي أدي الله غي ألكو بليوجه هندوغا إي ألكا زيارة كرونغي الله سبحانه وتعالى يبس زيارة كرون كمغا مي حديث بسولون أنجي جميتني إلا سبحانه وتعالى يا كتم ومكمغا ألون منا إنجيجين بدني هم ياكوغا فسكم كوفي كمغا وانما إميهك الله سبحانه وتعالى جامين وبودي غنوانكن ديهوا بسفلغا إفسكن تهوغا ترين إكما كميونني بلي ميهايا زيارة كورو. أبو هريرة رضي الله عنه كبان رواوغم وإهم بسفلغا منني من عاد مريضا بل ميهك زيارة كوف ميهك زيارة كوف كم غوانما ناداه مناد من السماء ودون غوالبا بيكلكو غوالبانه تبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. تبا هيوكو كانت كوفيه وطاب ممشاك ادي تبا هيو غوتي اوتي ادي تبت وطاب ممشاك ايما تبا هيوكو كانت كوفيه هيو رنگلو ديومي هنگومي تبا اختيار كوفيه وتبوأت من الجنة منزلا ادي هم ايايكوغا تبا اولين تنكي سورگه اما تباگه تنكي تبا اشينان جاگه كي سورگه كموغا تبا هدافيه. اما مي حديث بسولون علغون منا انگيگم بدني بل ميهك زيارة كرمكي اي سورگه ميهك حاصل وگن دانه فدكمه. ثوبان رضي الله عنه كبان رواوغم وبسفلغ نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباه منني إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. هذا رسول صلى الله عليه وسلم مي حديث بسفلغ بيان قرباه فمنني ميهكو ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಏನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖಾಯ ಬಲಿವೀಮ ಜಿಯಾರಕ್ ಕೊಫಿಕಮುಗವಾಣಮ ಎಮೀಹಕು ಎವಣಿ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ಎ ಬಗೀಚಾ ತಕುಗೆ ತೆರೆಂ ಬಗೀಚಾಯಗೆ ತೆರೆಗೆ ಏಣ ಎಂಬುರಿ ಅಣ್ಣಂದೆಂ
ena emburi annanden ena yolani sworgege e bagichaage terega kan nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mi basfulun algon menna engigen midani ali gafanuge kibe riwavegen wa basfulaga ekale gafanu vidalwani nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qurbat kurevi adu timan kale gafanu essevime me mihaku haviru muslimaka haviru ziyarak kofikamuga wanama enage macca ade mi menduru afkurati menduru mi muslimaku ziyarak kofikamuga wanam nota mi hendunu viyasis mi ziyarak kofikamuga wanama emihegge macca malaikatun dua kurawwan hendunu diyas من haviru diyes malaikatun dua kurabban ema hendunu gossiya haviru anden ebe kalun e dua kurawumuga tibbawan hamayakuga regandu gossikamuga wanama fatiswanden hama ebe kalun e dua kurawumatiga demi tibbawan kan mi basfulun aharbenna engigen ebade komekas mi huriha basful tahakun algon men engigen bidani balimiha ziyarak kurmakiyai Allah subhanahu wa ta'ala ziyarak kurmugatane balimiha ziyarak kurmakiyai swarge wasilu mangoy mage balimiha ziyarak kurmaki malaika be kalunge dua emiha kallibigen dane kam ema mi ziyarak kurmuga algon men visnanjihe adabu takenge bahuri ema furtama kamaki algon men niye algon men ikhlas tariwanj algon men ikhlas tarikam matiga algon men kan koranjani Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fala kiyaman tarikan ada korun e ilahu ge wajhu fala taka ilahu ge amuru tanfiz kurumattaka muslima kattaka e ada kodden je haggu ada koddinu muge gotun muslimunna e ogateri muge gotun kora kamege gotuga koramwi e ikhlas tarikan onnan jehen devana kameki ziyarak kurumuga munasibu wagutu e algon men hodan jeen ade balimiha ziyarak kurumuga ene faseha wana wagute algon men ikhtiyar kurumaki ei warabes muhimmu kamekkamuga wegendan faharuga balimiha dati undagu wedana fada waguta kiyei emme munasabu waguta kan wedana ek sawbum balimiha iduru undagu takaka kurimatila jahidan emme ilmerin bayan korawah menani balimiha taka emiha ya faseha wagute algon men ikhtiyar korungei muhimu kame ade ei regandu kamuga vies ade duwalu kamuga vies balimiha ya e faseha wagute e ikhtiyar korung ei muhimu kamakamiwan den e fahuga balimihaya algon men ziyare kurma fahuga balimihaya algon men heu dua korange baje ziyare kurma fahuga dua korange baje ade rasul sallallahu alaihi wasallama algon men na bayan ko debba famete ekalege faano balimiha ka ziyare ko fikamuga banama emiha kattaka e heu dua korabba kam ade ekalek fan sallallahu alayhi wa sallam hadis ko rabba famani man aada maridan lam yahdhur ajaluhu فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض ade marang hadir wefawa miha fiyawa bali miha koti e miha ki ei marang hadir wefawa mihe nun kamuga wanama mi dua haffaharo emihege kariga kiyafika mugawanama emiheka ebali miha ya shifa libigen dane kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koro ema haffaharo kiyage e ikhlas tarikam mati tedwerikam mati haffaharo kiyage ebali miha ya shifa nu libeni e emiha mar baliga otima kamuga algon menna engigenge bade ekelefan sallallahu alaihi wasallam bayan mi koron man aada maridan lam yahdhur ajaluhu emihege ajalu maro hadiru nuwa kari nuwa maro hadiru nuwe emmihe kamuga wanama e baliga emmihe koen hinduga faqala indahu 7 مرات haffahar
as'alullah al-azim matiweri wegimba Allah hadaratun tiban edeme rabbul arsh al-azim matiweri wegimba arshige veri rabbug hadaratun tiban edeme an yashfiyak tibaya shifa debuma em ifadan edwa ko fikam gamana illa afahu Allah min dhalika al-mar Allah subhanahu wa ta'ala e may bayyakun emiyaka shifa debba em lobete akhum mi hadis baswon algon men engige midani badi mi ha algon men ziyare kofa emiha ettaka eheo dua algon men eba kuran jeheka ade komegas balimiha ziyara kofa balimiha ettaka heo dua kurun ege iturun den algon men balimiha gata ziyara kuruma fahuga ene hibwar denga beje ketteri woman ene hibwar denje ekan kan tahammal kurumattaka ene hibwar denje Allah wahi kuran wabashshiri sabirin ketterin nange ufavari khabar hutte alladhina idha asabatuhum musiba emina musibat kurimat wajhkum wa qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un afadan bunan ema algon men ketteri wanje balimihaya ketteri wuma algon men hibwardenjen e bali tahammal kurumuga ene hibwardenjen sihhatu salamatun huri halatuga ena kuramundiya alokantaka mikantatta enaya nukurawunukamuga vinamaves enaya evves unikamen nekkan enaya e dharmaya sawab libigen danekan e ufaveri khabar ekankan enaya bunadi e hibwaru akoddenje ade al-Imam Bukhari riwa kurba fa hadis basfulek kitma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadis kurba menani idha marida al-abd aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan sihhatu salamatun hure rashuga qaim we hure ena barabara kuramundiya kantatta ene liuwanaye baliwumuge sababun nota daturege sababun enaya ekan kan nukura unukamuga winamaves manaki miheku baliwi nuwarta daturega matiga womuge sababun ena rashuga qaim we hure furihama sihhatega salamatun huriru ena kuramundiya kankan ena barabara kuramundiya kantattakan enen elibemundiya dharmaya sawabu Allah subhanahu wa ta'ala furihama ya debbanikan me baswolo algon menna engigen midani hama yakuga balimiha gata ziyara kurma fahu la ba'sa alayka tahurun insha Allah efadan dua midwa kiyum wes ay mustahabu kame kamuga ilmerin bayan kurabwafa menen ade al-Imam Bukhari ibn Abbas ge kiben riwa kurabwafa basulega ekale fan ibn Abbas bayan kurabwafa menani nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a'rabiyaka ziyara kuriye ade a'rabiyaka ziyara kure adi e arabiya ziyara kurma fahu ekale fano efadan vidalawiye la ba'sa tahurun insha Allah ade e kankan e ketteri wejje kamuga wanama tibayan huri dharmaya sawabukan algon men abadus handan puranga beje hama eyaekuga lobeti akhuna akhtun balimiha ya ziyara kurma fahuga enage balimiha gaga abbe wuma fahuga aharmen he dua koro ehen dua nabiyya sallallahu alayhi wasallam egota dua korba fe bawe al-Imam Bukhari ya Muslim Aisha radiyallahu anha ga kibain riwa korba fa basfulega me riwavege menani nabiyya sallallahu alayhi wasallam balimiha ka ziyara ko fikum go wanama note ekadega faanu gariha balimiha ko atwejje kam go wanama ekadega faanu emihe gegaga khanatun emihe gegaga alluma fahuga dua ko rabba kamuga adhhibil ba'sa rabban nas ashfi wa anta ash-shafi ishfi wa anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama mi dua ekale fano dua mi dua korabakam ema mi huriha dua take nabiyya sallallahu alayhi wasallam eba kurabba
එම අලුගොඩ මෙන් වෙස් බලිමීහාය ziyarak kurma fahu mifada mi duata kurma kiyei warabes muhimmu kame adi hame yakuga ekalega faanu tanegga rissa hada kamuga wanama ekalega faanu ade suratul ikhlas falaginas mi tin sura ekali faanu kiyawa vidalu mafahuga mi appulun e taduwa tanegga firuma lavva kamuga me saabituwegen aswe bahuri ema efadan ves algon menna ekankan kura vidana ema taduwa tanegga en atak kiyawala fumelafa taduwa tanegga bisalu nota firumalun midenne ifadan algon menna kura vidana kame adi hama yakuga badimihayen algon men handan kodda vidana misalaka taako rissa kamuga wanama rissa tanegga balimihaga abbava fahuga enega milla nafsa ena du'a kura nabiya sallallahu alayhi wa sallam bayan kurawwa famennani mi taneka rissa kamuga wanama tibage kanai ta du'a tanegga bavwashe fahu bismillah fadan timfaharu kiyashe fahu haffaharu أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بروايته أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بفدان إبوري إما مي بلميها إنا أميل يفس دعاء كوربيدان قلت إمي ملوبتي أخونا أختون ألون من مي بلميها زيارة كورما فهوغا مدن فدان balimihattaka aharmen ves du'a koddembe balimiha lavva balimiha amilla nafsa balimiha ves du'a kurwa to aharmen masakke koran jehen em midenne fadan tanagarissani misalaka bolugarissani em veje boluga abbawwa bismillah timfahar kiyamvi yafahuga mi du'a a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir fadan haffaharu insha Allah ekamakun lui livigen dana ade hama yaikuga awolmen balimihaka ziyara kurma fahuga enage kariga magina suwalu takkon hadagennenuwana misalaka balimiha balihaluga onnani ehma ena kariya gosma wahaka ginako suwaluta ginako gin suwaluta ene kurimati kurwa mifada kankan aharmen kogenen wan adi minunas wes balimihayan ege sababun timage sababun undagule vedane fada huriha kantattakakun algon men durheli wanje sababaki hagigatuga wes balimihayan algon men ziyara mikoran ene ziyara kura hinduga ziyara kuruma fahuga ene timage sobun undagulaka vejje kamuga wanama faharuga ege sobun enege bali bodum wesai vedanakam emima algon menge maccan oti bali mihaya suwalu tagina nukurun bali mihaya magina wahka tannu dakka algon menge ziyara nimmun warabes muhimu kame kamuga vegendan එන්නමවෙස් අලෝන් මෙන්න හුද්ද වෙගෙන් එබදේ නුවත මුස්තහබ්බු වෙගෙන් දාකමෙගේ ගොතුක ඉල්මෙරින් බයන් කරවාෆ මෙන්නනි බලිමීහාය මිස්වාලුතක් කුරුමුගේ බදලුගා බලිමීහාගේ අහුලුන්න අලෝන් මෙන් එස්වාල් කුරාෂ බලිමීහාගේ තිමාගේ මීහුන්නා එස්වාල් කුරාෂ එමීහුන් කුර අලෝන් මෙන් එස්වාල් කොගෙන් එමීහෙගේ හාලා හුවාලු බලාෂ kihine vegento oleni vegen ole goy ahulun kuren ahash pali miha kiban ahan nahada midenne ifadan ahulunge kiban aha olun filun jehen ade komekas nabiya sallallahu alayhi wa sallam ge basfulutakun awulmanna engigen mideni mifadan ema ahulunna timage mi balimihage ahulunna suwalu koggen emihegge bali
ei konkahala bayyetto nota enage farwa oti kihina kunto me suwaluta algon menna kuravidan ade hama yaeko dabati akhunna akhtun algon men balimihayan hama ziyara kura hinduga komme ves hadiyai nota komme ves ecce hifagen diumaki ves ei edevigen wa waram muhimukame sababaki ei ege sababum ves de faratuge demeduga onna lobi ituruwegenda muhimukame hadiya badiya badalu kuru ema misalaka e balimihayan ewagutaku beenum vedane fada ecce hifagen diumaki timaya gendeve kamugawana eves halega majburu kamenne ennama ves timaya e kuladanakan oikkamugawanam emme kudamenu femfodegge minwaru ves gos dikkollumaki ei balimihaya e ufaverikama hinhama jehun dibbadenakam enkamayakuga balimihaya ziyara kura hinduga komme ves hadiyaye gendium ei algonmenge terega balimihaya ziyara kura mihaya demeduga lobi ufedi mujtama terega ekverikama ebbawantakan ufeduma magu fahivegen danakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba famani tahadaw tahabu tibamihun hadiya badiya badal kurashe eg sabun tibamihun gemeduga lobi ufedigen dana ade komekas midennei fadan algon menna kuladana vegen wakamuga wahnama algon men e fadan e amal kurumaki ves ei warves muhimukame vegen dan ade balimihaya midennei fadan ziyara kurumuga huri mativerikama hama yakuga balimihaya ziyara kurumuga algon men amata battan kuran jehene goy khurasa gotegga algonda dannawale vijjekama ummeedu kuran ade nimmalumuge kurin alon hama dannawalen beenum wani bali mihaya alon men ziyara kurumuga algon menge e ikhlas terikama teduwerikan algon men bahattange baje hama yakuga algon men abadus handanuge bahattange baje Allahuge hadaratun timaya e rahmata ogatarikan libigen da muhimmu kamekkan me kamaki enkamayakuga tima danna mihunnaves ade nodanna mihunnaves e badi mihunna ziyara kurumaki ei hama edevigen ba kame ema amugotegga khas me midenne fadan me tima danna mihunna ziyara kurun ei waram muhimmu kamakwan ename samaya gota nudanna mihun kamuga vinama ves bali mihunna ziyara kurun waraves muhimmu kame nabiya sallallahu alaihi wasallama idduhaku fatisnama dafahu suwalu kurabane miskinaka medu sodagadini kakuto abu kurgu faanu vidalawni timan kareg faan janazaga medu baveri kaku heye abu kur faanu vidalawni timan kay faan me bali mihaka ziyara kuri kaku heye abu kur faanu vidalawni timan kay faan එහෙම විශ්වාසය හේයකන්තත් හුගේ කලේ ෆාන අවස්වි මින්වරු ෆතිස්නමාද ෆෝ සුවාල මේ කරවණ බලිමියක ziyaara කරවි කාකත දන්නවනේ තිබන් කලේ ෆාන එහෙම ඒ හේයකන්තත් හුගේ කලේ ෆාන අවස්වි වඩාගෙන මින්වරු එහෙම ඒ සිෆතන් හොරජ්ජ මීහකී සුවර්ගවන්ත වෙරිය කමු ගන වියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයන් කොද්ද බාෆවණි කොමෙ කස්ලුබති අඛුන් එහෙම මේ මතවරි අලොක්කමේ හගීගතු ගවස් එහෙම මේ මතිවරි කන්තහුගේ සෝබුන් අලගොන මෙන්ගේ මෙදුගාවේ ගොළුම් බදහිවෙගෙන් දාෆද මතිවරි කමේ අල්ලාහ් හදරතුන් තිබාය මතිවරි වෙගෙන් වා ධර්මය සවාබලි බනෙවිකම් එහෙම මිකන් ඒගෙන් මෙ ෆුරිහම ගොතුගා දා කොරාබ එක්කමුගා උමා අලගොන ගම්බිල්ද නෆ්ස ශාතිය ලොබතෙ මෙ ආඛොන ඔක්තොන හඳාන් කොද්දමු මෙදුගේ වාහ කොළොනි මාලානි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමුගේ මේ සිල්සිලාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම කයකුගා බද්දල වෙලුමුගේ උම්මීදුගා سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته